Kuri uyu wa kane tariki 7 z'ukwezi kwa 11 2019 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahanishije gufunga imyaka 30 General Bosco Ntaganda wahimbwe The Terminator kubera amabi bivugwa ko yakoreye muri Congo Kinshasa. Ibyaha aregwa birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu no kugira abantu abacakara b'igitsina. General Bosco Ntaganda muri Nyakanga yari yahamwe n'ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu 18. Ashinjwa kugira uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwahitanye benshi mu ntambara zishingiye ku moko mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa hagati mu mwaka wa 2002 ndetse n'2003. Ntaganda yahoze ayoboye umutwe w'inyeshyamba wa Force Patriotique pour la Libération du Congo FPLC. Yashinjwaga ibyaha 5 byibasiye inyoko muntu n'ibyaha 13. Igifungo cy'imyaka 30 yakatiwe nicyo kirekire urukiko rutanze mu mateka yarwo. Nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gukoresha ubucakara bushingiye ku gitsina, niwe wa mbere uhamijwe icyo cyaha, aba n'uwa kane urukiko ruhamije icyaha kuva rwashingwa mu 2002. Ntaganda yageze muri kasho ya ICC mu 2013 ubwo yarwishyikirizaga. Mu rubanza rwe urukiko rwumvise abatangabuhamya 80 b'uruhande rw'ubushinjacyaha n'abatangabuhamya 19 b'uruhande rw'uregwa. Humviswe kandi n'abatangabuhamya 3 b'imiryango yagizweho ingaruka n'ibyo Ntaganda ashinjwa. Muri uru rubanza rumaze imyaka 3 Ntaganda yaburanye ahakana ibyaha. Ntaganda ni generali wabaye mu ngabo za Congo hagati ya 2007 kugeza mu 2012. Mu mwaka wa 2013 yahungiye muri ambasade ya Amerika mu Rwanda, abari bwasaba gushyikirizwa ubutabera dore ko yashakishwaga ku byaha ashinjwa. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio.